igitondo cyiza kuri mwese banyarwandakazi mu nterere mu mpande enye z'isi. Umunsi mwiza cyane w'amahirwe n'imigisha, mwakoze cyane kwa mwitabiriye kureba ibiganiro byacu by'uyu munsi. Aha rero turiho twese turareberaho hamwe kuri video yashimishije abantu benshi cyane, ubwo twabonaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akorana mu biganza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi basuhuzanya. Iyi video yavugishije benshi cyane dore Scovia, muramuzi ko atajya yiburira akantu rwose, yahise agateramo ati ibi bintu bari babipanze, ati rwose ibintu byari byateguwe ni ukuri, ariko uburyo bakoranyeho aho ngaho mu biganza urabona amuhaye ikiganza n'undi agikozemo, barakomeza baragenda, ariko mu bigaragara ni uko bahuriye hariya, ariko ntabwo byari byateguwe. Urabona ko nubwo Scovia avuga ati ibi bintu bari babibaze, ariko izi komenti ziri ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose, ariko birashimishije kubona aba bayobozi bacu bongeye guhura, kuko n'ubundi u Rwanda n'u Burundi turi abavandimwe, bakoranaga mu biganza rwose. Ibi biragaragaza ikimenyetso cyiza, ni ukuri birashimishije cyane. Nawe irebere rwose ako gapoze ukuntu kari keza. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku mushumba Kiliziya Gatolika uri mu ruzinduko rwo kuzenguruka ibihugu bimwe bya hano muri Afurika. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose Papa Leo wa 14 yanenze bikomeye cyane abayobozi b'ibihugu bakoresha miliyari z'amafaranga mu ntambara, avuga ko isi iri gusenywa n'itsinda rito ry'abayobozi b'igitugu. Papa Leo yabivuze yihanukiriye imbere y'ikoraniro rinini ry'abakristo, abivuga rwose afite agahinda n'umubabaro cyane. Umuyobozi mukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump, Perezida wa Amerika, yavuze ko intambara iri muri Iran ishobora kurangira vuba, kuko iyi ntambara yatangiye nyuma y'igitero cyagabwe na Amerika na Israel, imaze guhitana abantu ibihumbi byinshi, kandi gatuma ibiciro bya peteroli bizamuka cyane bigera ku rwego rutigeze rubaho mbere. Ahangaha yararimo abivuga, abibwira iyi Congress, ababwira yuko iyi ntambara imajije guhitana abantu benshi cyane, imajije guteza ikibazo kizamuka ry'ibiciro by'ibiri kuri bya peteroli. Rero ikigaragara nuko intambara rwose ubona ko yishimiye ko igiye guhagarara vuba. Mukomeze namwe mu mwiyumvire. I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. It was the power we have, our military. We have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years, my first 4 years. We had the best economy in the history of our country in my first term, and we're blowing it out now. We're blowing it away now. And despite our little diversion to the lovely country of Iran, lovely place, but we had to do that because otherwise bad things could happen, really bad things. So we've sent out, and I think you're going to see some incredible results, for those people that question it. You're going to see some, the job we've done has been amazing. The ships are out there today, and they're saying, don't come here, don't even think about it. And you have these massive tankers saying, let's get the hell out of here. It's amazing. It's amazing. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 4 2026, Amerika yibukije leta ya DRC ko igomba gusenya FDLR bwangu. Ubwo ni ukuvuga ngo byihuze cyane. Ibi byagarutsweho ku itariki 15 Mata 2026 na ambasaderi wungirije wa Amerika mu muryango w'abibumbye Tammy Bruce, ubwo akanama kayo gashinzwe umutekano kaganiraga ku byafasha akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari kubona amahoro arambye. Muri aka kanama, ambasaderi wungirije w'u Rwanda muri Loni Kayinamura Robert yatangaje ko FDLR
ikomeje kwidegembya muri DRC kandi amahanga yose azi uruhare abayishinze bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ambasaderi Kayinamura yagaragaje ko uyu mutwe ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ko ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Asaba ko usenywa kugira ngo amahoro aboneke. Uwo ni Kayinamura Robert wari uri mwitabiriye nawe iyi nama, yakaba yagaragaje ko amahoro adashobora kuboneka mu gihe FDLR itarasenywa, kubera ko ari umutwe uhora igihe cyose ushaka gusenya u Rwanda kandi ukaba ukubiyemo abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakoze jenoside. Rero akaba ariyo mpamvu Kayinamura Ambasaderi Robert yagaragaje yuko uyu mutwe utarasenywa nta mahoro yagaragara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na DRC. Iyi nkuru mwayiteguriwe kandi mukaba mwigerejweho na Joseline Cabral nifashishije ikinyamakuru igihe.com. murakoze. Rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba Ndamyimana Daniel washakaga ko bibuka tariki ya 6 Mata 2026. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye Igihe ko Ndamyimana akurikiranyweho icyaha cyo guhakana jenoside no kugoreka ukuri kuri jenoside agamije kuyobya rubanda. Yafashwe tariki ya 11 Mata 2026. Ni nyuma y'uko Ndamyimana yashakaga ko mu murenge ayoboye bibuka mu ijoro ry'itariki ya 6 Mata 2026. Ntiharamenyekana icyo yashakaga ko bibuka kuko jenoside yakorewe abatutsi yibukwa kuva tariki ya 7 Mata kugeza tariki ya 3 Nyakanga buri mwaka. Gusa itariki yahisemo ikunze gukoreshwa n'abashaka kugoreka amateka ya jenoside bavuga ko bibuka Juvenal Habyarimana wapfuye kuri iyo tariki ahanuwe mu ndege. RIB kandi yatangaje ko yataye muri yombi Murakaza Valence w'imyaka 63 wo mu karere ka Karongi akurikiranyweho gukora icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Murakaza yari yarakatiwe n'urukiko gacaca rwo mu murenge wa Kavumu mu karere ka Karongi tariki ya 24 Kanama muri 2011 igifungo cy'imyaka 15. Bivuze ko yari amaze imyaka 15 yihisha ubutabera. Amakuru igiye ifite nuko Murakaza akimara gukatirwa n'urukiko gacaca yahise atoroka ajya kwihisha i Kigali. Nyuma nibwo yaje gusubira iwe mu mudugudu wa Rutabi, akagari ka Rutabi, umurenge wa Twumba mu karere ka Karongi, akaba ari naho yafatiwe nyuma y'uko hatanzwe amakuru ko yakatiwe n'urukiko gacaca. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Twumba mu gihe dosiye iri gukorwa kugira ngo izashyikirizwe ubushinjacyaha nabwo bukazayiregera urukiko kugira ngo azakore igihano yakatiwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Kavungu. N'ihuriro AFC M23 mu Busuwisi yatangiye amahane tariki ya 13 Mata 2023. Ibi biganiro byitabiriwe n'abahagarariye baharanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cyabo, baharanira gakondo yabo. RDC MONUSCO. bateye barakomeye kandi barakomeje. Abasore ni abantu bafite imbaraga cyane, zajyanye n'inzobere 6 zirimo abahagarariye muri RDC kandi bajya ari itsinda ry'abantu 6. Umusaza Kabila nawe uramureba, byitezwe ko abazahagararira AFC bafite impamvu ituma baharanira igihugu cyabo, zimenyerewe mu rwego rwayo rwa bafite impamvu ituma bajya mu biganiro. Urabona rwose, urabona ko inama bayitabiriye kandi bizeye yuko biza kugenda neza. Amakuru ari hanze aravuga yuko AFC M23 ishobora kuba yahawe igihugu mbere yuko ibiganiro nyirizina bitangira biturutse i Geneve mu Busuwisi. Ibi bintu birahwihwiswa biravugwa, ariko turacyategereje ko hari ikintu bari buze kubitangazaho. Ariko mu by'ukuri aba basore bafite icyo barwanira, kandi icyo barwanira nicyo byo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara yo mu bakemera no kujya mu biganiro kuko bashaka amahoro no kwishyura ukwizana kwa buri muntu. Yari Joseline Cabral. Thank you.